Tarik li kumsani le somni lakhat July lapa short devotional sermon nei home kit thedinga hin khudam na ipi wahat chungnung papathin lopi na le choi at na ipevi tuni ni huwa ekihulim na divin Mitlhi Mantam tihin inakihulim home mohitin 2 Timothy bungkha changli na chun solcha polin Timothy hinga na Mitlhi lun chu kagel do zingin kipana kadim theina dinga nang ma muno ma asun azana tauzing kahi ati pathin athu isim do ichan chung chiwadin avelin mal ei sompi tau hen solcha pol chu ipidinga Timothy akipapi ham itile Timothy in Mitlhi Mantam tahi thagau mang thai hu do na dinga anaphal do a phat Mantam ta ho anapi do hi chi solcha pol kipa na pen ta chu a he ti himu do thein au me zia chu solcha polin munom kal kanga le tia Timothy lekha anathot e khatna isei do no mo chu tuni jingka phanin Mitlhi kisen lo na nato aga ahoy pun asod pun chule agan gadang tampi ai lule gadang asep do pui ti hi isei do no mon a he sam zakhat somni lagu changa akun changup chanchu veleu hen Mitlhi puma muchi tu ten kipa thanomin aga kilo o hen kapuma muchi tu a vai kunchu hloga pumin kipa lasan hung kile hen ati hichi Bible chang event na hele leisi na lo vai bol mi pa hen lang office a kai pa hen lang chuting le sumkol vi ho hizong le ito na wa Mitlhi puma na tong te chu ga asu te ding ahi aga hoi ta amu ding ahi ti hi sam le khabusun panong ahin sei do in Mitlhi Mantam dan he thim theina divin doctor ai lo la lu thim hon Mitlhi apot ting akipai do ai lo le Mitlhi aku na apot do chu tui al ai lo le tui thing dam theina protein ho ahi ative hi chu ho la chun protein hi zat sang le zanga le somni lagup azawin ahi akiti hi to bang protein mit dam theina chu aha poting khumuna ham ai lo le ta sa ham chu ki su a thasu the ahi mihim khat ata sa tong khaliwa ai lo le amit tong khaliwa na ato a ai lo le avai kunting ama a kisun na talu ahi ti chu head ding ahi akap kap ji amit thi long jing ho chu koi kisu ngayam kisun na nei lo ahi ve ti chu ta sa mi hing hi na azong I head do theyu ahi mi hinga kisun na lo ting hi cha cho pakai pathin lagau thaha na chun pan ala a ga su na ji ahi vet sa nan Bible hana le elkana cho hana thin cha anei lo ji in gen thina ai le mu sit na sata tu tai hi pha chun an ngolin atawin Mitlhi long pumin atawin ahile pathinin anaw bu hon pi in cha ahin voktan pakai pathinin Mitlhi lun phathe abu in chapa mel hoi ta Samuel ahung ping tai Samuel khat na bung khat chang som ni na chu veleu hen hana dinga Mitlhi lun na ga su chu achapa Samuel pathin go pi chu ahung hitan ahi
ani na ese do no muchu pakai lengam ke lin nadin Timothy bangin Mitlhi tam pi seng ngap cha ta san meeting ingai cha ve ti tuni ni khu pha nin sol cha pol le khathot na akon hin imudo on a hi Timothy khangdong chun Mitlhi ai lu le mi tui tam pi asen je in Paul akipa le zenge ti chu second Timothy bung kha changli na imu ve tunin e ho jong ki gel phau hi te tarik thum zan hi July thapa kumsang ni le som ni la khat chu Indian Christian dating India gam sunga Christian ten ni khokhat Christian te dinga ni khokhat in a than do ovin a hi chu ipidinga ki bolham itile AD 52 chun seizui Jesu Christa nong zui Thomas chu India gam Kerala gam ahung lu nin ki pana thupa Mitlhi tam pi sengin gen thina ha satna gilkil dang cha na thu in ahung vai ko nin tunin India gam sunga ki pana thupa thang sapma aman ki pana thupa athang sapna ko na mi tam pin Jesu Christa chu hu wing pula leng pa kisanin hitiko chui lovin aman Madras ko pama hichi little mount kiti in alai sit hin khu jong anachan lo tan a hi tuni chan gain athi na mon jong vet tu ple chin tu min Christian ten ini nala yuve tunia nang leke Indian Christian ho hi seizui Thomas Mitlhi ga chu hi ve Thomas seizui Mitlhi ga hi ta leo tunia mission ichi pi nawa pakai pathinin mission ap nawa hi Mitlhi izat isenoi tam ai lule Mitlhi tam zo em ai lule sumle pai tam pi isol zo ovem ti hi iki khul phat ki divin dei au me Zitun su pite ho tunin atha bein sol cha polin eitil khu nau chu ipi ham tile ama Timothy in Mitlhi tam pi thagaw mang thai hu do na dinga asen banga he ei hon jong nei la go sum le pa yong ipithe na ve tha le jung yong ipithe na ve ama wang Mitlhi hi tam pi pakaya dinga apul ting le ga su na tam pi hung ding ei ti hi tunin atha ben gel do ki tin Thomas Mitlhi tam pi apula sol cha Paul Mitlhi tam pi apula Timothy Mitlhi tam pi apul jawa ta san meeting aza asang ki be ei ti yong hi isu mil lo divin short devotional sermon na iga kitil kho ki non a hi azon akeya esino mucho Mitlhi Mantam dan chu sol cha Paul in Timothy akon amun akipa the zenge hana in Mitlhi Mantam dan pakai anga Mitlhi tam pi asen chu hichi Mitlhi asen ho chu mo a pun ga amun chapa Samuel akipe seizui Thomas Mitlhi Mantam dan chu tunin India gam sunga ta san Jesu Christa nung zui hi 2.3% zala a 2.3 ni le thum tabang hi percentage tabang hi Christianity in hichichum izat ham tile krol ni le lak som li le sang som git le som lagu Christian India Religious Census 2011 dong zuya chu 52 AD akuna tuni chan geya Thomas in ki pana tu pha ahin pu lu na kona Christian hung ki be mi hizat chu ahitai achuti le nang le ke Mitlhi Mantam ta ho hin
ga ahin su na dem ti jong hi ki khulu hitin Mitlhi Mantam dan hechina mangcha theidin pakai sin emal som chi tau hen short devotional sermon ngai la zo si pakayin umpi win lang mal som chi tawin amen.